Привет! Теперь с помощью приложения МТС Банк вы можете переводить деньги своим родным из России в Таджикистан по номеру телефона на карту Душанбе Сити. Hemin tu ahama zeni ganda tu فهمت mi hemin dom anda yakt tu ahama zeni ganda man tu bena hun mora di dosi ki boy meshande hemin hayotam ayku yakta khato ke digi man hemin tu zanka giftigi khoyda hemin ka dokhtaro hay hemin qazana koy nas hay omda zeni ganda me from mi mana اگر ما میدونستم همین زنک بودی که واپسی اون آخونتون 4 کیلومتر ötser میبرفتم فهمیدی؟ هم تو تکی دنبال فروی همه میگریزم آتو میتاسم فهمیدی؟ داشه کوچانگی küçük gruboya ayku ego töşük olsa darımlı میبرم توی نمی‌نافته فهمیدی؟ تو کدام گناه هم سری من فرامدی که همین دنیامده دوت زنگی اهم گانده باشد همینه یکتاش تو dünyamaş ne bu dünyamaş ham tu فهمیدی می؟ Шут, استید داداش وقت تو شد уже вақт шуд ме من شموه 200 سومون به 5 минут وقت دیگه بدم دیلتون خالی کردم به وقت شد منه برو دیگه با سه چهار تا گه داداش این وقتش بگم یا جون دلم نمونات گه نه داداش پولتی اینجا من کارم بر بیمنم 5 минут وقتمı گفتی داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما